Je dois faire pipi. Tu as perdu ta langue? Parce que c'est la femme de mes rêves. Quel idiot! Pas de problème. Vous n'allez pas mourir. Cette année, le Parti Socialiste, toi. Perdóname. Emocionante! ¡Qué mierda! Voy. Fue un asesinato. Tengo que examinarle el pecho. ¿Es posible? Sim? Não te preocupes com isso. Sem dor, não há ganho. Consegues imaginar? Sou americano. Não faças uma cena. Amo outra pessoa. Seria fantástico. Não há comida. Não consigo. Não. Falava português muito bem. Fiquei tão assustado que deixei cair o meu gelado. Ciao. La frase. La donna dei miei sogni. Emozionante. Abbiamo un problema. Io vendo gelati. Das ist mein Hund. Gut gespielt. Gut gespielt. Es ist 8:30 Uhr. Ey, ich muss mal. Ein guter Motor braucht ein Auto. Kan jag få notan, tack? Jag svär, jag vet ingenting. Det gör ont. Du må gjøre en innsats. Gi meg en klem. Finn. Jeg vet. Velkommen. Du burde tilgive ham. Selvfølgelig taler jeg koreansk. Vi slår op. Uha. Hun er ikke den skarpeste kniv i skuffen. Vi skal til Frankrig til sommer. Jeg synes, den er sej.